ni Mutongoi TV. Sasa ya Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ni nawikwatio kana ni watindane saa wakatano wa umundi wakatano muthe utuma tukumonza mwaini wakana mwaka ni wangilili miongweli na itatu muthenya ula Kristo ndionde methia wa indi mailikana kukwatwa na kuthinwa kwa Yesu Kristo. Ni nawikwatio kana muthenya waku wethwa wa kwa ila ni uthocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo ini bena la tukumbanisie kwa ukuve ala tukumbanesie ni pamwe na muthembi wa kanisa wa Katoliki Norman Kingo kuthuthia atongo imathi mendeto na kuemea Mauvoo vanthi ya Kenya. MCA wa Mulolongo Daniel Ndwiki kumwenda Musumbi William Ruto aelesya muungamo wake yulwa serikali cia MUTUKU itina wa ilovia kuselegwa kwa ilungu ya mige na yumu. Kanisa wa ACK Diocese ya Masaku na serikali ya Masaku kumbula mivango ilamena yoyulwa kanisa wa Reverend Joshua Mwoka Memorial ndukavitu kweni kilungu cha muthia cha nyai cia uvo na ekalima no mwingi kwikala na wieti na wakumanyithwa kana matwe ithekani siene na kuendeka mathame. Vilingi wa Mauvoo ni na udhocha tutambanie nginya muthia nyenita wa Robert Mutuku na Kesharo Ndinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tuyambia Mauvoo maituonekana Bishop wa kanisa wa Katoliki Diocese ya Masaku Norman Kingo ni wakuli atongo ingalikoni ya ulei na alame utongo ini kuthima ndeto sio ilame unena mbe wa enendi agweta ndeto imwe taitonya kwete mwaniko na kuvuya kimena na kimunini wa governor county na Masaku Francis Mwangangi ni wenda atongo momiani sevindani yonenania uende yekati wa serikali na angaliko ya ulei. Daniel Mwangala nukuelesi. Kuma Momboni gina kanisa ni wa Our Lady of Lords Cathedral. Va Bishop wa kanisa wa Katoliki Norman Kingo na makulia ene ndimande na voya ndino ya Kenya na kumuno atongo ikuma kalikoni wa vinzani na alame utongo ini nikienda kutonethwa na umwe na ngwatinio ikindenda koye mumo wa mbua nikienda kutone kwithwa na ngetha thina wanza kuolekanga. Tuendelee kuombea nchi yetu tuwe na amani. Hiyo njia ya msalaba yote tumeenda na Yesu alitendewa hayo maovu yote bila kutenda dhambi. Alikuwa mtu wa amani. Kwa hivyo tuombe viongozi wetu wote, wale wa serikali na wale wako upande wa upinzani, wawe watu wa amani na waangalie wasuluhishi hayo matatizo ili nchi yetu iweze kuenda mbele. Tuombe. Hiyo ni kazi ngumu. Mwisho tuombe Mungu aendelee kutuletea mvua. Hiyo ndio ombi langu, ili watoto wetu wapate chakula, wabaki shuleni, tuweze kupata mavuno ya kutosha ya kukula na kuuza ili tujikimu kimaisha. Mungu wetu ni wa upendo, asikilize sala zetu na endelee kutuongoza.
uneni undu kwa tamba une munini wa governor ula nake wetha enzi ya nino ya mukelanio ituo nisio onthe sie 14 na kenda kulia ene nthi maende na voya atongo ihonde vanthi ya Kenya na kuonania wegano na kuonania ngwatanio na mo atongo ikwitha mena meko masio na kuthima ndito ila meunena ando maitu muno atongo maitu twina pasake Yesu tayuka athayuke ngoni situ na ndiasia nitendo boya Mauvoo muno ningo insist muno tuboye Mauvoo katika nthi yetu na ndinene unene specifically twina kila kiende katika nthi yetu twina upinzani na twina serikali nondu kwithiwe na muomo wa kunenania andu manenania na maikatate kwikia ikwazo na maikatate kunena kana kwimbwa no nenania mbe kadi inge mabithite kunthi sio nthi kadi tile ile mesane ni kana katika nenanio na katika Mauvoo uthio katethia andu ma nthi ya Kenya no kathi kwete nthi no pandu pamwe teke galate anikite andu aya nano taili taimbwa tindimwe na tiimbwa tisi umunthi tibo na uni kukembwa nge lakini tukatalelwa ni chao twekie ila twaibobo kwau ipindani ya Pasaka ni pothea nthi yaitu imbwe na Mauvoo andu maitu membwe na Mauvoo ata ibo ya saidi pio onolo kwimbwa tabika bandu patono poyo Pasaka ende kabitukwe to make sure twalikabu at least tipothe Daniela Mwongela Mutongo TV kumava kanisani wa Lady of Lords Cathedral musini wa Masako. Kungi ni kana musumbi Dr. William Ruto ni waile kuelezea ene ndinesa kana ena ivango ya kuwa serikali sia mitiuko kana ni chauki laki endeye waliu kaunti imini tembe wa miezi 3 itakuata ilovia sia kuende sia udhukomi serikali nisio uni kuyana na memba wa mbunge ya kaunti ya Masako kuma wodini ya sio Kimau Mulolongo Daniel Mutinda Ndwiki ulande ni waonenania wa imwe kwa imwe wathingilila vena itambia ite kueleka ya serikali nene ya kurata kwenda kuvinyia serikali sia mitiuko. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Daniel Mutinda Ndwiki ula kaunti ya Masako wata ila inge sionthe yende kuya serikali ile chimbeza siake sio thukumi kauntini siava kuvimia ina wetano ngina President William Ruto ona nyewendu wa kutwika kaunti ethwa maendeleo no kwenda monekana wodini sionthe va Kenya kaunti mbingi sielo kwati lovia kuma kwa serikali nene muthiani wa mwaka muvitu na kwina thukumi thukuma kwina development siende kwina manogo imekwa la treasury yode tempeza sia county they expect e county siende yata ona na nicho tuendo challenge nyeta kwata ni MCA tuendo challenge the national treasury kana the national government mawe tempeza sia county kwatiwe pa nundu mwene nthi no kuthina mpesa tuthise palasi court wiyulu na imbesa siko ndika ground county siko nengwa mpesa sio court ni wambatie kila kindu si imbesa siepa yikuleto kule treasury ikuleto kule national government ikuleto kule president witu imbesa siepa ni wetholi kili ngeipa usiambisa kuya mbesa situ nondu court itukwipa court utilito munene muno lakini imbesa sia county yokwatikana so nyu maandamano ama endeka na munenyu ala ila wendese na top leaders maazimio mbesa sia county se moligani one maandamano si modi for to all counties na mali ka county ni nenda kutapia kana utongo wake na kana county kaandamana mpaka county la ya Musumbi ikaandamana so ni twenda the national government ikam clear na ikilea the hair nikana ithe twa mana musimo palawi etha county ni mamu yiku demolish matutapie tukwache maundu ange nundo maundu magika menda mengi so ni chongwa sia kana mpesa sia county ili lisiwe mangafa na mena thina mwingi muno yule ithe ba Masako twithi tukakona ngafana tukamukini ande tukamwia kina tukithitiwa makwika ike na kwetha nake aithi ikopa isemba mbengi no ikopa isembe no ikopa na mbezilo kuya kobe sikasikio interest na o county siende kuthina no wona mo enende maende ni kuviniwa ni ngalama yulu amikalile ateti mangwatanio le yazimio methitwe kuma mwambio no mwaka huu maitwa isia mikutano na miatenio ya maandamano kusukumisia kila meweta ni kwambata kwa ngalama amikalile kula kwa ile kuthehewa na MCA asio Kimau Mulolongo enda ateti molei makwati eva no kana mwenendo wa kawaida eti kwembu ona ndu mambie kwa rationing ya stima ko withi numba kwa kwangatile stima ngwaze kuma saa 1 mpaka saa 6 stima tukatoto kwatu nikana tu control bill no ndu maundu ni methiwe maisha mambatie mailo mauta ne mambatie yulo pio kabisa ugethi ona sengi mbunge twithi na matatu tamheshimiwa heshimiwa ingi mama MCS withi atwithi chao
Twithi mbunge na matatu nundu ngali situ tutana kwikia mauta ni mambati ye yulopio kwa wila ngalama ga yulu yambati ye kwata andu onde ndio kwata andu anini ye kwata mundu munene ikakwata ithi yu ithi andu ma alama tusakwini ithi moko tu ya mathina mo ithi ni mathina lama ito wana yo na ibidi ya thani nguthina matatu ngikwa chetenela yeta mbene nundu manza kuye ni UPP na namo matatu ni twendete mbunge ninga mawakilisha nona yungali suke thana technical problems yani nitha na palo chekisio chakwa chonde kinene na yu ivindani themi atenio yambie koso kyumo o monini ndweki ni wathuthia mbaya mukamba elumetina wa ndongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kieleloni o kimwe isiaitia vayambe kula nene siukite cia mwaka wa 2021 Kalonzo echathini kimwe cha mathiko kuya kilomechu mwani kihinu na kulilia kamba mekase na mayunga mamustali nwambe ila kuimiatianio yolei no kana kuikia vina uwasi wake utetini wa Azimio mukamba mwa kuimbe ni mbende so Kalonzo lo na itisie wito anaise kana ni tunoni pinda maandamano ni tunona most tukasethi akamba ingi tutasi no of course tama governance mewe yani men official duty maitia maka maandamano ni nona kana ithi tu latu na legislative duties in the assembly tuito not ya wala tuengetwe mwenendi tuthi maandamano ni lakini la kutesi ni tunaenda najua bano kiana maanisha tuike na structures sio ethani akamba tunena wasiomwe na tuthika mikakati withi tuoneka tu forefront ne twende ambe nitwisi bala tuelekele 2027 na yene yo ipinda niyo yitu so ni so to prove the world nundu ondo na wetetu kitie we athi twetha maundu maingi ini ipinda itu tukwatete mando ya Kenya nikana Kenya yone what can Kamba leader do to this country and I think this will be the best time ila tuketha kufikia na kwitha na mathina mekwo mateko kungamwa kwa miatenio musini wa Ilovi kunokie na uvucho munene kwa ward na ilio mbunge atui maamusio wa Ilovi ala ivindani ya miatenio hiyo na momana kunikita muno kimikalile na kiviasala atio MCA Ndwiki weta nongina unenanya ula uende wa silikali na ngaliko lei wethewe na ugo na wakuikika utena useleke ada biashara ingi mulolongo maenda kwa mweme kala Nairobi na majiko kwa mulolongo na kwa ngima kwa mulolongo na maidhi kwa Nairobi kwa maandamano asu kwanza mwa ninge mana traffic ye ila maandamano mana suspendiwe again mana we kena kwa relief na from the both sides itwe we kwa relief na twetha na matumaini kana ni kwitha kusio so you Azimio ni nane ngani timu yo tweteleta yangi na mana ngani timu yo na mainena lakini tuko na kindu kite nituko na nituambisie kusense tuko na kana peina goodwill ndio tuko na matamushi lema utamushwa maana neni wangaliko yengi asasa ngaliko na sikai tunoni matamushi maana neni mama kwa si ati it is this you take or you don't take Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye neta wa Benjamin na mwaka Baya mukamba ni yakulwa kuende ya kululumilia mugo na matongoi maukamba makulwa maiketikile kuete maundu mawasio kana kau alamatateithia enenthi ukulo ni kuma kwa muthembi ulaungamite kanisa wa Katoleki wa St Mary's Parish ya Tala matongolo Father David Mauvoo ulaingi wa kanyatiti kweka kukitia mianya ya utongoi na kulwa ni mvata mamwenenthi na kusukumia mawendimo ene mamina kusakua Boni Mutisia enalivoti Muthenyani wa umuthi na ula wisiwetwa wakatano mutheu etikili mande ni kivathukanyo ivo ya Katoleki ni matoya semiatianio ya mboya kuvoya maundu kivathukanyo ondu umwe na kulilikanaga na kuyumbanisia kuthayuka kwa muvuse waitu Yesu Kristo. Father David Mauvoo kumatala matungulu ni watongoesya athithi mande ni ya Kikatoleki kutwaisya miatianio ya mboya vala wetha imakulia na thikuma ilembete ya ukamba kwenda na ulumilia Mauvoo na kuikala utono malananisye kuungamana Mauvoo vindani ila kuna kusewa misukumano ya kiureti vanthi ino ya Kenya twendete na tutungi angai ubengu wa Mauvoo rati wa wethe oli muno yo ukamba ibida yiku ithoko tingi ndukia bahati ni utei wa ngai na wendo wake otwonisye tuiketi kile tuthokwanye useosi na mumosi ngai otwonisye na atwete mbuga iye mbai ya mukamba tiga tina na tuilika miunda tusubie miunda tusubie siana tusubie kupitu
awetakana ni vindani la tongo imalete kwithwa ngelekanyo nzio kwienenthi vaivata enenthi maketikila kuingianiwa na tongo ina kutwaise maundu la matesa umauna na matonya kutunga vinya ukwatiwo kana kumanangia malio atongo imaitu moka kuo ona nuo nyubinu wa kwaku ona musiamirwe oka kwe muka kimange sindu cia mundu longi tukatate na tawe mwetikilia mu Kristo kwinzambe yanu vaitoneka pimandu mutala kanoka ngundo tia Kristo tukaambia kwanangania manana na makolobia mene ambio kimanga mitoka yene pambada time undani tulima ila umania kana kula na vinya ni enende kukunwa maondoni makone chimeatianio ya kiuteti na magutiwa matena ondotonya umauna na noseo ateti na makethe wa matonya usove enende la mamasa kuye boye nongo ikoyu na nduka isu na kumba tusu na bangiusu atongo imaitu mokamba maikaete ku na maete mwikata no mundu tulenduka isu tuende na maandamano maitu tulenduka cia kwanangania chau chindu tulenduka cia utinda ndunu tusembete tulenduka cia kwanangania makobisi tulenduka cia utatuatianie na tuatianie lelu mama kwitu amitoka miseo na kwavuka maisemba na muitiwa bau otau amenda mwinga kwenda ungamana uona olunga luna kweka utumika ndino mondo maki uteti kwananga ndino ya Kenya omwana kwananga ivinda yo kwilicha maondo ne matesa umatethia andwa muika kengeke mwana ngokamba wenyu Yesu amwendete muno na ebara neni tumoye kukwitu nongotero na Mungu na atongo imaitu moko netha nao ole manene bete ata ole baena ata amwete nduka isu mwiatunge nduka kula unya ngama na kiseo na mbona matoete maandamano lavinyitoni kareni kuya kunene matwa kula kwete naike ai metwa kwa betla chuta sukuma kwa ndo abe utatukobisi ai ngome utwani kana mumati mema kuthia kuone ke unenene ayende na ulea na ndeto cia mama tongo yukalikoni wa oleini wa wetakana maithi toma ukitiane ndi ma Kenya teo ingi matongo imaki uriti manena usukumea mondo moene na kulwa ni mwene ndi maimwe memu ukitia anja baibiri beba maimu ukitia ne mutavya ne somo ni menda moke ba ni mame ukitia mae ko tu ya me ukitia a Kenya tumoje nongo atongo imaitumeka le Yesu ukukitia andu wonde na kukano ndu andu wonde uteo mando nene wao wake utaona no nene wake pai yake na moyo kitia meyo kitia onene ni bila me umanda matiti yete boko nduo ni mo mebo ko ndu witu tuba boye nongo tiani no yangelanyo mama ne kana Kristo ro twate yidi onde ndaenda andu make maithina tuba ya tongo imomo onde onde ala mesi kikali no la mateli kikali tuba boye umunde na ingi boto nuna Kristo meida ni asema Kristo mekulia mudana wo munde kwa gwa mati ya Kristo wiba nula wede nzie kuondu wandu kana yutasi ula wede mbe amoseo kuma kaundini ya Masako nyenita waboni mutisia muthembiasya twekane na nduka na tuibo ya tongoi mekale Yesu tuisongana mbeni kana inyiva misi miongo muonza ila mbinyenye kiukwati kuma wodini ya Masongaleni Kibwezi kauntini ya Makueni ni atetheka na sindu cia kuya kumavala ve mutongoi wa muika wodini isu Justus Kilonzo ainena itina wa kutongo iso saji ila yaende ya ofisini wa munini wa Kivu wa Masongaleni Kilonzo ni waweta kilelo kinene cha itambiaji ta kuusania na misi ya ukwati wa nthi wodini vindane ya sikukuu ya Vasaka Ken Molinge ena Mauvoo Nindhini wa iseso ila Justus Kilonzo watongwesi ofisini wa assistant chief wa makutano wodini ya Masongaleni Kibwezi ni kauntini ya Makueni valambe wa mise miongo monza nendhi alavi ni kuma wodini ya Masongaleni matetheka na metuanganu na mauta makuwea
unena nyani wake na ndikima Mauvoo Justice iweta kita chotho dhiwe ni wakwenda kuisania na ndomo kwa tuwa ndesi kukuni ya Pasaka ile kutani wa kwa mbisi wakatano Itu Masongaleni kunu kwitha kwikumo muno na muno mala maingi netivikiana ubandali unateka mokwata ngetha kuni no sio ibinda thi kuisania ona andu maitu nikenda kwithia ala matei na makwata mutugo monde wese umonde makaya chapati otondu tuisenga lama ya mikalile yolo wese kwithia no maguo mutuko pala ni makwata mutuanga no na mauta mauka makuwa mutusu ndu muno wakwate mutu na gasende na mauta mawe lakini umonde kila muno wakwata mauta na mukate wese kwithia ni wa chapati kwake ku molodo sunu no sete nikenda wese kwithia andu maitu katika community ya Masongaleni na Kibwezi East ni twatethanya na kietike nongwetha ndieka ati Masongaleni beboka Vajastas uloithitwe mustalini wa mbe kukwata nyamwika wodini ya Masongaleni kielelo ni cha kutunga maendeleo ngaleko ya musie ayenda amwika na nende yangi kuma wodini iyala mekinie kusekitha mesine na kusukumia wodi iyo kukwata maendeleo na tawite vinda thiendo kwinanza nendo thuthi atongo yonde meyumile kwa wingi na kukwatia ni pamwe na andu mo makethi yao maima support na ti lazima onenenge andu leu ona no support yandu na kumanenga projects na ti lazima yuko na siendo ketha we mwana siasa ti lazima osa kwa muyombe nikenda utethia andu menyu katika community ti lazima we MCA kana we governor nikenda utethia andu atongo iketha ni wese we ona kindu kinini ukwete tumia kindu chukutethia ku give back to the community yaku umesupport na kila kindu chonde nundu nitwisiona umuthete asia mheshimiwa fulani ndaika mheshimiwa fulani ndado thukuma kila mundu wa musi kwake pauku akumusiwe mwene no thukumite ukamba kutethia andu ala makumevu musi utikambia kukita atongoi tiki ikila chailete katika community tutethia andu maitu ala twinamo katika community. Assistant Chief wa Masimbani sub location ile ward ni ya Masongaleni ule vikire cha thini kina kikathi tambe kwa vanene yolo akiwa ende nende kutomevu so ambwila yende kuisionesio na kuvanda aiwete sute yonze ila makethwa na osoveku kumana nanza andu maende na ubanda maikasindwe ni kubanda ngaino tunengie mbua aniende na kuwa na no usio tukosa yevuso nene zetu ina mbeu nundu leula tinaumize miundani yaitu tina mbo mina tibande ile usute tumeiwa munini tetonga muthangani ona ngailo nikona kitito chukitu cha ubanda no kuendea na utunenga mbua nikana withie ishu wenu ya kwitha tutena leu mwako ni kutono bintu kwa kwetha kyo kusio kulingana na kitito kila tukwikia miundani yaitu kubanda na kuemea leu su nikana ngaina ke tumunenge mwana au siembua enende ala matethekana iseso na mama yueta tamako no ncheki kwa vanene nitakwata leu akuthikuwa ciana citu munde mutuanga no pamwe na mauta nitigweza kuthikuwa iciko cia nthoko lakini no munde tiya nthoko tiya mutuanga no pai mundu ezikila ukuka kukwata lakini twabika watu akwatethekana mutu nundu be mundu kwake pengine atonda kwithia atena mbe kanetina atonda kuia kathia ona pengwa kinduya lakini munani wo munde no tanu musieni wake na family yake nundu numakwata kawe kwa munde ku twatunga muvea mosenzi aila ngelekanyo nzio undu makaweka na mama mwatie ni kana bindane yingi yukite makethwa amena ndu otethia simo ni kana kicho kitu ja makuta no kiende na kuokela na muno kwa ibitila ndiwa na ciana ndiwa Ken Mulinge Mutongo TV kuma Masongaleni Kibwezi kaunti ya Makueni Mubea Ken Mulinge na indi ningalekanyo nzio bindani ya sikukuu ya Pasaka na mupingo wa Ramadhani nukaheweka iti ya mutu yulote na kindu tuambothio mwavanini itusiokethetie na mauvombe yake uteti ni kwibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho sindi wa Susan no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo siasa ni wadala tie kanie ti kwata ni ena ti ambi othukuma wise ni wisa siethe akathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo our ideas carried the day but our opponents tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before where one goes home happy niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya ii nasio ii no siesi nake ukomele katikati nukusa sia ibula sasa ni kufanya kazi lakini kwa kuonia wenda kurunguni ya kula ndio gavana wa Kenya maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni Ruto William Samoei
has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutome vaingule evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa ambe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Nini sio dhambia mumba, gathambia ona ikoni, gathambia ona wenda ciana ithambie, no nitwe muthambia ona nguku, ona ng'ombe, ona masithia, kila kindu chonde, ona kuo wendegwe, no thambia. Vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe, usoni gwa mwambia ola museo. Nuta umeona tabateke. Esilia zile mwaleane maokama katika masilia 10. Maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wawane via. Tausi wana hithi bandu bateke ndua. Mama usiwe na pesa. Baje wina ka point. Kama nake kamundie kaela no. Kamundete kale kaombina mundu. Saingi mundu novetasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kuikala pala wavalukila ni kuyati kithethesio kimuka na vayutuku utachesa. Otiwo dimbo. Kowe ni nyone ni komie kowe. Asi magwa ni dio mabiaba. Age mama wewe ndo akanite. Kase tumwisi nesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase niwoneke abila niambia na babindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. No withuki sia Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya Mukamba. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Niwiyombanitye kuthivasa kuyana kiwia kusoma na kimanisyo kila kisiovyu na kusomea kila wivata nacho va Embu College nitukusomethia kwanzia mbailu na kukononoisya sokoni wa mawia thini wa miaka 28 nitutongoitie thini wa kisomo cha ilu kila ni vamwe na ICT, cosmetology, engineering, hospitality o vamwe na business and accounting. Thini wa miaka isu Embu College nituvivithitie na kwa ili amanyiwa mbe wa ngili miongo ili nao madhauni vai
wa kuelekanyo na itu nundu nitwa ila sekinengo chaku ovamwe na kutania sithio situ kevathukanio wosani wa mwai wa katano kana me intake ni wende iyandikithe na itu umundi wono iwe umanyi ni alama tongoetie Embu College, skills to go places. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane. Nina udho chengi musiaisi atwendeye na kumanithia. Kanisa wa ACK Diocese ya Masaku Wins Kayoni sia kutungi ya kanisa wa Reverend Joshua Mwoka Memorial ulawika muthanga kaunti na Masaku etuna kutwikithwa vandu vake historia muvea wa museums va nthi ya Kenya. Kwatiania na kwa Robert Mutuku nthini wa kilungu kimwana cha katatu na cha muthia cha nai sia ovo ni kuelesia mivango ila hivyo katika serikali ya kaunti ya Masaku na kanisa usu yolwa kanisa usu. Maya wenda tene. Iko wila matenda atu atasigo make na mwana inyala matenda no aingi mana ndio uko mate mandini. Itina wa Reverend Joshua Mwoka kukwata masomo na kuendi ya kutavania uvo wa Ngai akamba alamate tikilite uvo wa Ngai mayenda kuona Joshua itavania uvo na ndivo atumia mambai ya atangwa matumanie kwithe wake Mwoka maimwenda aungamie mwanae kutavania uvo ateo wea asenga yusu wa Joshua ni wono voisie mwana wake kuma kauni nthi Abama aimenda kila umwe aelesie aitisiana siana ata kauni usu. Maya wenda tene. Iko wila matenda atu atasigo make na mwana inyala matenda no aingi mana ndio uko mate mandini. Onunda kusa anga yutanenda inyenone tukinga mbama eliyaenda tanzebe suosu kauwa keli wandhionde ula wambie mwakani wangili umwe maana kenda miongo tuna kenda nginya mwakani wangili umwe maana kenda miongo na itano ni wavalanile kuende ya kwa kanisa uu vala James Mbotela wetiwe akathukuma ilovi aidi kwikala kisioni kila umundi kiskanie Tambotela na mwasungu maikia na kusiokethia nthio vala Arison na mukamatiwe ni thayu. Musungu wambenda kwe nake mukagwa alaju watu aite mwitu wake tukwita Johnson uya ngalo itaita wakalo kikamba ni maumia kweli mpunda siasa kwanza ni maki yange muno nono ngai mwane nanga we kwa siali ila ngombe kama ya kama waite inenga we ngombe ike chandele ni kwa siai ndo yite manit mai yime ndo titi ni tika tuke chandele Africans tuke chandele mane yete tika andwa masole mali da yitu iti andwa masiasa aye iti ila tondo ngombe ndi bana ikamwa ndi andi manika kana ro mwana ndeze yo ngombe onoka mukula ngombe ya gwiba damana te ili uta ngombe te amana endela ngombe kama na biye nene ngwa mwana niko chandele ya ditike ayu nenge mali kisendele muka ngalwa kwai adiko bana Nairobi pe bandu ba utana di railway station pe bandu pe kabule ya songo madikawa ningulika madiko ne mwaitu na nau andu masenga muno nakulia ndi musongo ko ile ata asongo amekuwa andwa hiyo asongo ni masenga muno mona mwaitu buna nau maungamite ba na la mebona asongo athi mas ausmati madiko ba This yana in the late 50s, early 60s.
toka utaitha kanisa nini Sunday no ayambe shane sia Sunday sikoka naende ando mama yoka ando masichane sia Sunday siuma na omai wakwa ni wae pastor wa atapanasia ikanisa nene. Reverend Joshua niwe watiwe aendese kanisa uwe mwamba na andwangi Evo Joseph Ndilo, Nyoli, Jonathan Kilonzo, Simeon Mosa na Mukandunge, Munyiva Ndolonga na muka wa Joshua Naomi Nzola. Inya kwa etawa Naomi Nzola na nakwe ajimwe tunagwe motwa ne twame ngose wani ni asili ni mission makaiwa matanda kama ito na force me wamoke nandusa nziklali ndo asongoma yake mai muisone ibo mabunde yagwa wena we ayona mwaitwa motwa ya amone yabwe tinasongwa abiko ya ipo amone wamone amatwana nikwethiwe na ngusanisyo kanisa ni huyu lwa utongoi valamwe metikilanile na kulikana na kanisa wa African Museo Mwoka ni watu nengie fabali na wasi oka ingi aandika haze kanisa osu weungu wa Anglican Church of Kenya. Kwi mwakani wa 2015 andu mamusi wa Mwoka matongwiwe ni Juda Mwoka ni matungie kanisa umoko ni makanisa wa SCK Kenya itunwa kwithiwa utotumika na kanisa wa New African Church kwithiwa wetengie na SCK. Museo Mwoka ni watu nengie fabali na wasi oka ingi aandika haze kanisa osu weungu wa Anglican Church of Kenya. Ona kau andu ala maikwibi ndani yu ni mathaitha me muthemba wa interdenominational yani kana makanisa mabulene na ku ni waisie kana ni waile utilwa no ithwa na title deeds kwa uitina wa Mwoka ka une wanengie mwana wake witwa Gideon na Gideon twabanga kana pemba ve usio nundu miaka ya kanisa ni mukuona ni historical nikenda tambe otwekithia museum an historical and a memorial place andu matona trace kana andu matona kwatia na cia ubo museo sikini mokire matukulia kana tutona partner makambia kiboyo ba na antwetikilile na twamenenga ikanisa ni moko ne SK na tuyango na tuna bishop Mtungi na tuiwa na tutonotethenisia kana withe twaristoi kanisa nindini wa lutali valamu thukumi wa Ngai Reverend Joshua Mwoka wa thukumi Ngai kwa lungu ya miaka 30 aithukuma kuma mwakani wa 1914 ngina athiumu yau ya mwakani wa 1975 alama atiyo ya uwa Ngai mayendea na uthukuma netina mesa kuthama kanisa uwisia makanisa ngi mbe wa 30 misa ya muthia iyikiwa ba mwakani wa 2015 nula unatuye archbishop wa kanisa wa ACK va Kenya Eliud Wabukala na aweta kana kanisa nubikia na kuseugwa inibikia muthenyani wa umundi kanisa uyu uwe muisioni wa kuomboka nitendie ku revive uthaithibo na nitwi ndwana mothaithi mathembi ninatumie muthukumi muthembi bo nikenda aende wisethia ni wa meka we kana bube kanisa na kila twethie ni kana andu ala mebu around kanisa osu wonthe ni malikile makanisa ngi wala mebu around na wesethia kiangilikana juke jesekiwe akeli nitekiye crusade kana utabania wanza nikenda wesethia nitamanyithia kana ba andu nikana pe kanisa weva utona kuthaithwa historical yani webata muno thini wa mwikio wa Ukristo nitethiwe na challenge bala be kanisa osu peto bule na nesa ithia kana o thini wa mikio yitu ni kana tubule twosa wondungi amikio ugeza ithia pengine pautita bandu baile uthaithiwa
na kwa ni tatatio bingwa kanisa na ndo moka amwe naelewa kana moka methe atubule meona ta moka ita uthaitha tubuleni na kwa pethe wa pe na challenge kiu weza ithia kanisa kukwata binya na ndo koka nimekuemwa kwi matuku 31 mwini wa katatu mwakani wa 2021 kanisa uoni watu mbethiwe thanguni ya serikali kana Kenya Gazette kutwika vandu vake historia ni ula wa minista wa maundu ma mathau na kithiwe vindani yu Mwandu Amina Mohamed na tuende na ukwatania nikenda tukwatania na ministry ile kwa ni ya tourism culture ila yo deal partly na museums na kwa ni twathoki ofisini wa ofisi usu na tona ofisa ula webo CS na CEO na benda be mubango wa tusisie kana ni matutethesia kufandi ukanisa ndo ile kuomboa wa ile kuseubondo uilie nondo na wewe ni delegate ziu kilelia enda obaluka myaka ezio ndo na nonga yutabalu kwa tiende na kwiki ya mibango nikaenda tukwatania na ministry ya tourism na museums department nikaenda matutethesia kufandi na tikwata mundola wa ile utungi yondu uili kuyana na Gideon Mwokane kana vani vandu akenya matona kutambuka na kumanya historia ya undu uvo walikile ukamba na kwenda serikali yose matambia makutungi ya kanisa o na kuusuvia ni twenda hapa toneka tuka cooperate na county government kana with the Trasovia area no as a tourist center with it tayari as a family tuza kumapamwe na county government kana with the history ni preserviwa pamwe na ni atuka an attraction tourist matonoka aka visit makone kanisa they restored na history ya kanisa kana Christianity ukambani eno ya ukambani ina mubango wa kuba patwikithia bandu pa kutembelewa na muno and my six spiritual roots na footsteps sia the origins and the genesis ya Witikilo ukambani katika ile serikali iliyopita Department of Tourism iliweza kutembelea ile kanisa mwaka 2015 lakini mambo ya restore haikuendelea kama ilivyopangwa. Kama serikali mpya, serikali ya Madam Honorable Vilingi kukutana na Bishop ambaye ni Joseph Mutungi wa ACK na tunapanga mikakati ya vile tutakavyo kufanya kazi katika lile kanisa. Kuna kuta unaoanguka na kuna pia roof pia inaingia ndani. Tumeweka mkutano umeuka 30th of April mwaka. Alafu kutoka hapo tutengeneza mikakati kujumlisha serikali na serikali ya kaunti na kanisa na jamii ya Bwanamoka kuona vile tunaweza saidiana katika jambo hili. My request kwa government pai mana ya gazeti yekendo na mwiyeka nacho nengi yuywe magazeti na mwiyeka nacho cha saidia u ni kanisa ulawina ukuwa myaka mbe wa yana imwe na wakiwe ni akoloni ala maetete uvo wangai vaile mbetani ya Afrika na moka uwika baki sioni chaka muthanga ukamba vandu vake historia vatuona kukwa ni nziawa siamba ya mukamba ona kuma ile mbetani ingi ya Kenya na kumana yoni chao chaende yendene wa uvo wangai atu matambia mametoke mae makuoswa mwako uno tuona kuomboka na historia iyo onde iyola. Ndi ripoti ya Mutongo TV kuma vaka muthanga nita wa Robert Mutuku. Isu ni nyaisia uvo walikile ile mbetani ya ukamba. Tuisonga nambe ni kana amuma ene ndi kuma no ilaye mwingi ya katika kaunti na Kitui yume unyamaoni munene wa kwase mawikalomo na miunda itina wa movisa mamuvea wa udhimi wa mivaka ya idheka kana savea kuweta kana ene ndiasu matuite idhekani siene na nema ilite kuivetanga idhekani isu kwa ilungu ya medhinya 14
yukite. Enendia mainena na Mutongo TV za ofisi wa kutetea haki cia mwene nthi musini wa Kitui nimeenda serikali ili kilelenikana kukwata ithekasio ingi vala makonania maofisa alama na atwa isizo yu na siko cia ulusani na kuwania itheka isu na kumabena itheka ila matiwe ni aseimo. Onesmus Chalo na Mauvoo. Ofisi wa kutetea haki cia mwene nthi va musini wa Kitui na kwata kio cha enenthi kumano ele mwingi va kaunti ya Kitui na alama kuno ya metho kwa asia mionda yo vandu va ilungu ya mithinya 10 na yukite. Enenthi ane vamwe na Kavungo Mbuko na Timothy Moli kati wa angi itina maofisa maothimi witheka kana surveyors kweta enenthi ama twiti ithekane siene na nimele kwiveta ngavo. Mainena na Mutongo TV nza ofisi wa kutetea haki cia mwene nthi va musini wa Kitui nimaweta kwithia matwiti ithekane isu vandu va ilungu iasa nimaweta isiso yo thimi withekele na atwa iwe inatwe kwanza cio lusani vala makunenya maofisa alama na atwa isiso ikwithia matanate anzila siailite otondo makwelesya ulani gona bikaba ofisi ni wa human right ngwete kio chakwa Kitui kuondwa kitheka chakwa kuvenwa nina venwe kitheka chakwa kitheka kina nene kotini na nanengwe kotini ya mwingi na nanengwe newa ninuke netele sabi ile nokie nina mbenye kitheka chakwa nena nenge matuku 18 kichotiwa watata nithame na kitheka kiu nichethakwa no wandie niboni cia iwe no ingo nenu nina miaka 30 kuthina mbele na miaka zini chaiwe enende ameweta kwithia matwiti ithekani isu na ingi nesi autiwa vaina kitumi ona kimwe cha kuveta ngwa ithekani isu maiwete seso ine na alikilelwe na mondo maulusa nima na atwaiwa vala mavika ofisini uwa kutetea haki cia mwene nthi matethio kukwata ithekasio ingi mithinya 10 na itathelete ila manengitu ni maofisa ma survey kwiveta ithekani isu lani we ofisi wa haki chando nyeta nindiwa nona ninguka noke mambo tebata wakwa nimeleje thina wakwa mone woninye nina makotai kana ni kuona wangu enende ameweta kwithia matomete ilovia mbingi kutwa isiseso ya kuthimwa itheka isu ni ukuno itina wakwasi itheka isu ona kwithia manatomete ilovia ila mananenga na ivinda ya isiseso ya uthimi itheka itwaiwa masabe yano ni mambitije silingi 3 na maana 3 sabali wambe mazio kama ambidia ngili muonza mazio kama ambidia ngili umwe na maana 5 nina kati ya pili ya maana 3 maleve kithuka na ola watho iso kithekani umwe wa enenthi no yethi nane witina kitheka chake kwoswa itina weseso ya uthimi wa kitheka kutwaiwa wengemi nina loye kitheka kwa kibeti kwitwa Kavungo na taiba napyo na twende na kuiba tuibanire nete kithekani kyakwa ni kyajogie kyotwa ndi tabe yauka nena ogie ne 250 ni tabe nikane ntobe kitheka naiba kina lititi na twende hena benwa kitheka kina nengwa mudhui wa moja yu niwona dumijwe nililikana kuka kwa gichando nite kumanai mundu anenge athoete kindu chake abe na wata na kiafisa wa kutetea haki cia mwene nthi Isaac Mutinda na ula wa kwata livoti ofisini kwake no weta no kuthukuma na ofisi wa ODPP na ula wa DCI na kana kwikiria enenzi amena avinyona ne makwata akio nondu pae nondungi atio kulaya sino ofisi wa ODPP na DCI ni kana ndo awi thene makwata kisio nondu zino akudekelwa nesa na evya undu wina theno bwana undu ripoti wa bwana andu asumonga mwe kwendesyo yosu abe manzo andu angela barona kubikia kwendesyo yosu nesa ni kanene nthe mitu thene makwata kikwina yo na kwina nza na ni undu atari muno mwene ndozi we bandu na kani abu kwizotwa ate munda ambapo ni mutio wa notiwe ni theta na ancestral land kuno ndo ilo kunikelwa nesa ti undu wa tukilie kana wenda mende no teta tubumbe metho tuteta tutene na twene pondu ithi twase kana kwitsilo ofisini wa serikali wa DCI na ofisini wa DPP meo mwamba
ando mitu ni mokwataki Mutongo TV ni abikia komanda na maofisa asuma na atwa SSSU ya kusaveitheka isu bala twakwatiane na Benson Mala itina wa Timothy Lwaya kulea kukwatikana kuanzia ya simo bala Mala waweta methi tomaitwa isi otho komisioni isu sia wingemi nova mwingi indikio cha NMBI wenda kesi na olotonya kwithia akisi ni munyanya Timothy Lwaya na olotona kwatikana anzia ya simo 27 ndilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Netonesmas Chalo. Kungi ni kana muungami wa hospitali wa Mwingelevo 4 Evans Mumo ni wakule serikali ya kaunti ya Kitui iminukililia mwako wa kuyami yaku ulawambiwe na wakwa miaka 5 mithelu hospitali ni usu Mumo weta kana mwingi lelo ni munene wa kumathika kuthi Ngarisa na ni makwata mimbingi na kwithiwa nethi na munene kwa nundu nyomba ila ivo kwa uyu itonya kuya mikenda yoka bala ingi huenda masanduku mathithu makuya mikana freezers alama anangikie miaka elimu vetu ila kwethiwe na mbanga usini wa enzio mavikiye kuseugwa. Ni mochari ila yakitwe na construction kana umwako wa umwako mwene wigitwe 90% kana wiba kuwe kuthela udielio kwiki wa machine kana thukume niturukulia kwa ndaya kana withia mochari ni amindukililwa ni kana withia andu mamwingine matetheka kweta kindu chambe ni kana mochari la twinawe ya design ito kana ya sovitwe miaka ya 3 mithelu kana 4 na ya sovitwe ya mikenda lakini oyu mochari itu ithia aina between 3 na 4 na nundu wa kwithia ilika mingi na ila tuokietwe ithia na enzio tragedy 2 years ago ndipo ki in addition kana kuongela miezi 3 twaite mingi 3 wethia mochari isu yusuite muno ina miongo mwanza miongo nyanya na kiuni chanangie compressor zito machine si tatu ila sio zia thukuma kwa mwingi hospitali dina freezer onemwe kwa yutu itonya kwekia mwi katika freezer na icho kithite thina na nitwandikie katika budget ila imwaka wanono ni kana with the freezer izu ni cia kiwengi ni kana with the cia endea kutumika twetelete mochari yengi nene iseugwe ni mo na indi tikwatie kana kiyo chikiwika na numba isu ithala ni kana andu mamwingi matetheke twambio buthio mwavanini ito ciokethetie na Mauvoo mbengi. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini musio twakoma na nthini wa kilungu cha inengo twikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania Kende jo kidogo twende Yo bundi as your drinking. You apart from passing you know around this children to 90. Mena sinduni na chindo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kavesindu cia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jago sawa vyo iziva Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao
gwikala life with a control nini nabaka ikale na control da yundu tonya kandi kolechu itende yanso itonye ko ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni yako yanza ni mausuwesia niwe atikoke musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Matthew chapter 17:20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Safaricom Foundation yambiwa mwakani wa 2003 na M-Pesa Foundation mwakani wa 2010. Kwesila muvango ni watu inuane. Safaricom Foundation na M-Pesa Foundation nisivikie kukilia maisha maa Kenya. Ndino wa maundu mevata maisha ni takisomo, uima wamwi, mawidhi ululuko, kiwona mikalile, ukwati vamwena kuikitana na mbanga. Safaricom, simple, transparent, honest, for you. We partner with communities across all 47 counties to improve lives. By advancing education, we give children the tools to go further. By enhancing healthcare, we provide support so communities live healthy lives. By supporting economic opportunities, people can uplift themselves and build thriving communities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Nina udhocha tuendeea na ukumanithia bunge ya kaunti ya Makueni kwa Yuens Kayoni sia kuikia mawaliuku mwa ula unengete serikali ya kaunti isu watho wa kusakwa memba makusisia milati ila ikutwa iwane serikali isu kana Project Management Committee PMC. Haina ndambukani ya kusisia maendeleo wodini ya Ngumo MCA Muthiani Mwangangi nuwetie kana mutatala o nominate kuthakwa mbungeni egwete kana ma MCA ni mailite kutungiwa vinya wo wa kusisia milati ya serikali no ti serikali kusevya nzama ila kunikela milati ila mwe kana ilayo mwene ikuthukuma. Kisha chairman ambaye na natwa muswa donge na bill kwa waziri nikenda mesisi nikenda uche ya PMCs ila tuenda na PMCs manaza kwa kuma kwa executive nikenda oketha muradi wontho wa county woka executive no yanenga na muradi na no ya kusupervise chao muradi na wa MC ati oversight yuketha ando oversight kindu kanda uketha muradi wa nenga nwa wando thio sisa times yo ketha muradi usu PMC ni meiwe ni admin mape tukethie na ne contractor ne waibiwe na ne wamie site kwa una drama ya mbungi nikenda PMC sikaza kwa ni MCA nikenda nyindika oversight uketha MC lazima ni makwa nikenda the project wa nenga na ukethia ni kwa kwanza la yikitata ya elite
nikenda contract ikakagwa kwithe kane ikaende yaku na wa MCA ndukula nduwa contractors PMC ni maize mungu ya ni museo na contractor no waigwe na umie chao na umie site nikenda tukune sindo kwanza la elite kila kile kwenda kwa mheshimiwa ngaluko ya county ila nenda za kibila ina asite kana sibitalo witu welato nenda witu ika sibitalo wa masame ongwele nana 24 hours na tutabe tukithisie kiu na sibitalo nengwembeza mingi county na kwa ino wiki ya milioni ingi thanthatu nikenda tusitwithe na a modern hospital nundo aibetisito ando maito mekwia kumesi batapika sibitali lakini na sibitali watu kama wa masame ongwele nana no jiki wandawa no jiki kwa ithimi sionthe ukethia thathi betisito sio sia hiyo sia yo baba kuve na twaisi no ngina kila sibitali le kwithe ithu kama masame ongwele nana yithe na ambulance no twetha na sibitali na ambulance yithe tutethia tiwo lakini twetha na sibitali ba na ambulance uketha mundu awa ya kaunguni ndegwa so metuka etoba nikenda withie uiti ni wetha wi museo na andu maitu ni matetheka na andu maitu maiko kwia misini kungi ni kana ivindani ya mbu kana ivindani mbua yende na ukusiwa isioni kwa thokani wa kaunti ya Masako na ndo maendeye na kutani ya sikukuu ya Pasaka wetano ni waumwa kuyene nthima kaunti ya Masako mesuviane muno na miisio ya kukua ni kiwu kwa kwikithia maina alikambusi ila methia suswanie kiwu kana kulekelelea siana kuthima silangani alama ambiye kuswania kiwu ukulyo ni kuma kwi minisa wa muvea wa maundu ma mitio kwa serikali ni ya kaunti ya Masako Dr. Consolata Mutisia Otondo ukuelesya andu maitumbua ni yende na kuwa na nitwende na kuona masilanga ala tunabukuye tati serikali ya Masako na mbusi siende na kuswa kiwu kwa uni mukulia wapika wethia usi nutulite kana ni usie onela ni kalusi unesiga inetha na kiwundu ka kile etela kiwuchu kithendi ni kana ukile wisi ulikuwa kiwuchu kumbe ni nitina ando ingi maikua ni kiwu makatiwa ni mathalumo ko mtithe tisubite siana situ katha sidi utapa kiwu kana siendete sukulu na nikuiye tawi musia kana ula utikeateka umase isiana isu sikathi sikakila usu sikathi sisioka na sai utapa kiwu sikathi sisioka ni kana tisiye na kulika mbangane ya sautiwa ni mathayo nundu wa ukua ni kiwu kali ya Masako ni nenzie silanga na yabu kuseile ingi kwa usilanga isu ni siende na ulika kiwu kwa asiai mwikete kile siana sidi sikatabe kiwu kana sikathambie sisioka siana isu sienda ina mundu muima kana ikaleo thiutaba kiwu nundu masilanga su ni maliku na undu imana ile mbeti wo maileju nito no kwatwa ni mbanga ya kuthitia kiwuni kana kukua ni mbusi isu kwa hiyo aseitu subesiana titikaeke sithi kusisioka ibinda ye ya mbua yiketha ye ibinda ya mbanga ye ibinda ya gwathimo ulanga yutunengeta kungi ni kana kikundi kimwe cha atwaima mota kisioni cha Ruiru County ya Kiambu kina utani tina wa kuona ndoto yo ikiania valiu mathowe tekitheka cha eka 50 na mekwenda kwaka nyumba atwaima mota alani maana ili kikundi ni cha Ruiru Boda Boda Association meweta kana maiya kila umwe silingi 50 kwa muthenya ni kana kwisa kwitano kania ukomboni wa kukombwa nyumba mamina kwaka nyumba sio ene valambiki ya yu 35 kati woma kwa tititheka kauntini ya Laikipia kwisila ngwatanio hiyo. Mujiunge kwa vikundi, muanze kuweka akiba na kama vile nimesema, hustahili kuwa na pesa mingi ndio uweze kuweka akiba. Ombi langu wana bodaboda, kwa sababu mnapata pesa, kila skudi ni pesa. Wacha ile pesa kidogo usitumie hiyo siku. Iweke kama akiba na ikiwezekana ujiunge kwa vikundi ndio muweke mkiwa wengi muweze kununua shamba. Miza wana bodaboda na Wakenya wote hata wale wako kwa soko tuingie katika vikundi na vile vile katika zile vikundi utafaidika na pesa ya serikali kwa sababu unajua kuna pesa za serikali na pesa za serikali zinapatiwa kwa vikundi. Ila tu uwe mtu mwaminifu, uwe na nidhamu ndio watu wengine waweza kukuwekea sahihi uweze kupata zile pesa. Kwa hivyo it's good as we promised them that we are going to hold them up. I urge all the leaders from the MCA to governor
mpaka serikali ya taifa waamke kushikilia vijana ndio waweze kuinvest professionally bila uoga wa kutorokea polisi, bila uoga wa kukosa kujisimamia, ama wakati hata wewe ndio uko na haki lakini huwezi teta juu wewe hauna insurance na hauna license, you have to run away. Tumelipata kwa jaso sababu tulianza kuwekeza kabla ya COVID, na COVID wakati ilikuja tukasimama, alafu tukarudia tena. Wakati tumeigiza kabisa, na mpaka leo hii tumepata cheti cha kumiliki shamba letu la eka 5 huko pande ya Runguruti, na tunaona ya kwamba tukiendelea hivyo kushirikiana pamoja, kuigisha pamoja, tutaweza kufikia kujenga hata nyumba zetu za kukaa, nyumba zetu. Watu wote wa bodaboda mahali popote waliopo nchi yetu ya Kenya waweze kuigiza pamoja ama kuweka pamoja pesa yao na waache kutumia pesa vibaya. Hawa watu wamekuwa wakiwekeza shilingi 50 kwa siku. Chama chenyewe kina wanamemba karibu 200, lakini waliochukua huu mtindo ni members kama hivi 35, na hao ndio wamewezesha chama kuwa na hii nafasi ya kupata 5 acres kutoka kwetu. Na hiyo tunasema 5 acres ni kwa kutoa shilingi 50 kila siku. Hawa vidole vyao vimewapatia ekari 5. Kwa hivyo mwenye yako hapo nje ningemwambia ni vizuri mshikane, umoja ni nguvu, kujeni na sisi tuko tayari kwenda hii safari pamoja na any group yenye wanataka kupata shamba. Na indi no thuthio musio kuia o kanini kakesa ukutethia evindani yukite silingi 50 kila muthenya isiumie plot ya 50 by 100 kwa Mauvoo asu oigo twikila ngithio Vilingi wa Mauvoo twene thana ingi saa 3:30 tio manithia Mauvoo anangi kwa ulikunye ni tawa Robert MUTUKU na Sharon Ndinda atwala Mauvoo kwanzia ya meko kwa uyu Kiwanesa.